Ni amakuru agezweho, reka tuyahere kuri ino nkuru y'akababaro. Ni mu karere ka Rutsiro, aho dusangayo inkuru ifite umutwe ugira uti Rutsiro, uruhinja rwasanzwe mu musarani rwapfuye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Mata 2025, mu bwiherero bw'inzu y'umuturage witwa Nyirabazirake Rosette hasanzwemo uruhinja rwapfuye. Ibi byabereye mu murenge wa Mushubati, akagari ka Gitwa, ho ni mu mudugudu wa Rwintore. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati, mwene data Jean Pierre, yabwiye ikinyamakuru Igihe aya makuru avuga ko iperereza mu gushaka uwataye uru ruhinja mu musarane rigikomeje. Ati uwamutayemo ntaramenyekana, turi gukorana n'ubuyobozi bw'umudugudu n'abajyanama b'ubuzima ngo tumenye abari basanzwe batwite, turebe uwaba yakuyemo iyo nda. Mwene data yaboneyeho gukangurira abantu kwirinda kugwa mu byaha, kuko uwo bigaragayeho uko yabikoze wese abihanirwa kuko amategeko abiteganya. Yasabye abangavu kwirinda kujya mu busambanyi no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu kwirinda ibyaha byababaho. Mwene data yatunze agatoki ababyeyi baha akato abana babo iyo batwaye inda zitifuzwa ziterwa, bigatuma abangavu batiyakira, ibishobora kuba byatuma abana biheba bakaba bakuramo inda. Ni amakuru agezweho kano kanya, tugiye kuhahera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti hamenyekanye umunsi ibiganiro bya mbere bya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizabera. Amakuru aturuka ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'urw'umutwe wa M23 aravuga ko nta gihindutse impande zombi zizahurira mu biganiro ku itariki ya 9 Mata 2025. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bivuga ko impande zombi zizahurira i Doha muri Katari, ikaba inshuro ya mbere zaba zihuye kuva mu Gushyingo 2021, ubwo intambara zihanganyemo yongeraga kubura. Ibiganiro bitaziguye M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizahuriramo biri mu rwego rwo gukemura amakimbirane impande zombi zifitanye. Umwe mu bayobozi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yahamirije Reuters ko ibiganiro bizaba ku itariki ya 9 Mata keretse urundi ruhande rwitwaye nabi. Umwe mu masoko yo muri M23 nayo yemeje iriya tariki nk'igomba kuzaberaho ibiganiro, ndetse uyu mutwe ushimangira ko witeguye kugeza kuri Kinshasa ibyo wifuza. Amakuru kandi avuga ko yaba M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije ko batagomba gushyira ku rugamba ingingo bazaganiraho. Impande zombi zigiye guhurira i Doha nyuma y'uko ku itariki ya 18 Werurwe ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bahuriye mu buryo butunguranye muri uriya murwa mukuru wa Katari. Amakuru kandi avuga ko ku itariki kuwa 5 w'icyumweru gishize Katari yakiriye icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro bya Kigali na Kinshasa, ndetse uwo munsi yanahuye n'intumwa za M23 zirimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uyu mutwe na Colonel John Imani Nzenze ukuriye ubutasi bwawo. Icyakora uwo munsi amakuru avuga ko ziriya ntumwa zitigeze zihura n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Gushyingo 2021 nibwo intambara hagati ya M23 kuri ubu igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo, Kinshasa n'ingabo za leta y'iki gihugu yongeye kwaduka nyuma y'uko Kinshasa yanze kubahiriza ibikubiye mu masezerano impande zombi izari zumvikanye. Ni imirwano yatumye abanyekongo babarirwa mu bihumbi bava mu byabo, inateza umwuka mubi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda,
ishinja kuba rushigikiye uriya mutwe. Mu byo u Rwanda rushinjwa harimo guha M23 ubufasha bw'ingabo n'ibikoresho, ndetse ibihugu bitandukanye mu mezi ashize byarufatiye ibihano birushinja kuba rufite ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwakunze gutera utwatsi ibyo birego, ahubwo rwo rukavuga ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi nyuma yo kumenya ko Kinshasa n'umutwe wa FDLR basangiye umugambi wo kurutera bakanakuraho ubutegetsi. Kera kabaye leta ya Kongo igiye kujya mu biganiro na M23 mu gihe yari yarakunze kurahira ikanirenga ko itazigera na rimwe ijya mu biganiro n'umutwe yita uw'iterabwoba. Reka dukomeze ahubwo n'inkuru zacu n'ubundi zifite aho zihuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru igira iti Kisangani basabwe kutagira ubwoba nyuma y'igihe hikangwa inyeshyamba za M23. Inkuru dusanga ku kinyamakuru Ubwiza, aho perezida w'inteko y'intara ya Chopo Mateus Kanga Rondimo yatangije icyifuzo cyo kuba maso no kugira ubumwe mu gihe hari ibibazo by'umutekano. Hari kuwa mbere Werurwe na 21 ubwo hafungurwaga inama isanzwe yo muri Werurwe 2025 imbere y'abadepite bo mu ntara, yasabye abaturage ba Kisangani kutagira ubwoba mbere y'ibihuha bivuga ko iterambere ry'inyeshyamba za M23 muri iyi ntara, nk'uko tubikesha Radio Okapi. Yavuze ko icyo bita amahano yakozwe n'ingabo za Uganda n'u Rwanda mu myaka ya za 2000, Kisangani ashimangira ko inyeshyamba za AFC M23 zidafite ikaze muri uyu mujyi, kandi ashimangira ko ari ngombwa kurwanya amakuru y'ibinyoma akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Mateus Kanga yasabye ko hajyaho ubukangurambaga bwo kurwanya amakuru y'ibinyoma no kugambanira igihugu, ahamagarira abaturage kugaragaza ibyo badashira amakenga. Yashimiye ishyirwaho rya komite ishinzwe resistance y'intara yatangijwe ku bufatanye na guverinoma y'intara. Reka dusoreze aya makuru yacu yaragezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Tshisekedi yategetse ko abanyamerika bahamijwe kugerageza kumuhirika bagabanyirizwa ibihano. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yategetse ko abanyamerika bakatiwe urugo gupfa nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kugaragaza kumukorera kudeta bagabanyirizwa ibihano. Ku ya 25 Mutarama uyu mwaka nibwo urukiko rwa gisirikare muri Kongo rwari rwakatiye urugo gupfa abantu 37 barimo abanyamerika 3 nyuma yo kubahamya icyaha cyo kugerageza guhirika ubutegetsi. Aba bantu bari barataye muri yombi muri Gicurasi 2024 ubwo bo n'uwitwa Christian Maranga wari ubayoboye bagabaga igitero ku rugo rwa Vital Kamerhe usanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Christian Maranga wari ufite ubwenegihugu bwa Amerika icyo gihe yahise araswa, mu gihe umuhungu we witwa Marcel Maranga bari kumwe n'abandi banyamerika 2 batawe muri yombi mbere yo gukatirwa urwo gupfa. Perezida Tshisekedi mu iteka rye ryaraye risomewe kuri televiziyo n'umuvugizi we Tina Salama yatangaje ko igihano cy'urupfu yari yarakatiye Marcel Maranga cyagabanyijwe kigirwa icyo gufungwa burundu. Ni nako bimeze ku bandi bagenzi be b'abanyamerika Taylor Krista Thompson ndetse na Zalman Paul Benjamin. Perezida Tshisekedi yahaye inshingano Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba zo guhita abishyira mu bikorwa ririya teka rya perezida. Nanga tuyasoreje rero, mukande subscribe hano ku makuru agezweho kugira ngo muzajye mubasha kubona amakuru agezweho kandi muyabonere ku gihe. Mutange n'ibitekerezo byanyu, mukande n'ama like kuri mwebwe mutarakanda like. Reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane byuzuyemo umunezero. Bye bye.